Il-President ta' Malta George Vella ħeġġeġ lill-membri tal-Komunità ta' Nisel Malti fil-Kanada biex iżommu l-kuntatti attivi tagħhom u jiltaqgħu ma' xulxin kemm jista' jkun spiss permezz ta' avvenimenti kulturali, festi reliġjużi, lezzjonijiet tal-lingwa u drawwiet kullinarji. Waqt avveniment organizzat mill-Malta Band Club f'Toronto, il-President Vella fakkar li l-ewwel insedjament Malti fil-Kanada imur lura għall-1826. Illum madwar 14,000 persuna Maltija tal-ewwel ġenerazzjoni u madwar 21,000 persuna ta' discendenza Maltija jgħixu f'Toronto metropolitana. Il-President ħeġġeġ lill-membri tal-Komunità Maltija fil-Kanada biex iżommu f'moħħhom li huma wkoll għandhom sem importanti biex isem Malta jingħata rispett li jixraqlu fil-pajjiż adottiv tagħhom u ma' komunitajiet oħrajn. F'Toronto l-President kellu wkoll laqgħa mal-Maltese Canadian Business Network Association. Akkumpanjati mill-Ministru għall-Intern, Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, il-President u Sinjura Vella żaru wkoll il-Komunità Maltija li tgħix f'Hamilton, Ontario, kif ukoll il-Melita Soccer Club. Żaru wkoll il-Malta Bake Shop, Malta's Finest Pastries u Nannu's Pastizzi li jżommu ħajjin id-drawwiet kulinarji ta' Malta lil hinn minn xtutna.